Yes, reka nongere ngo ikaze kuri channel yacu ya Aizo TV. Reka tunarebere hamwe muri aka kanya iyi nkuru irimo iratrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Ni inkuru iri kuvugwa ko imipaka y'u Rwanda ndetse n'imipaka y'igihugu cy'u Burundi iri mu nzira yo gufungurwa. Ni imipaka yo ku butaka nk'uko byagiye bitangazwa. Bavuze ko mu kiganiro Perezida Evariste Ndayishimiye yari yagiranye n'abaturage bo mu gihugu cy'u Burundi, yavuze ko imipaka yo ku butaka ariyo ifunzwe ariko imipaka yo mu kirere idafunzwe. Ni ukuvuga ko imipaka yo ku butaka, ni ukuvuga ko uvuye mu Rwanda unyuze ku butaka bitemewe, cyangwa se imipaka yo hasi ifunzwe, ariko uvuye mu Rwanda ukoresheje indege cyangwa se ukava mu Burundi ukoresheje indege uza mu Rwanda ho nta kibazo. Reka turebere hamwe iby'iyi nkuru. Ni breaking news, ni inkuru itugezeho muri aka kanya. Ni inkuru ivuga ko mu Burundi cyangwa se mu Rwanda hari ibiganiro byo gufungura iyi mipaka yo ku butaka. Ni nyuma y'amezi 8 yarashize imipaka yo ku butaka y'u Rwanda n'u Burundi itagengwa, nyuma y'uko kuwa 11 ku tariki 11 z'ukwezi kwa mbere ni 2024 u Burundi bwafunze imipaka yose ibuhuza n'u Rwanda. Hari nyuma yo kurushinja gufasha umutwe wa Red Tabara utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida General Evariste Ndayishimiye, ibintu u Rwanda rutahwemye kugaragaza ko ari amakuru adafite aho ahuriye n'ukuri, kuko Red Tabara itaba mu Rwanda. U Burundi bwongeye kandi muri Gicurasi gushinja u Rwanda ubwo bwavugaga ko igitero cya grenade cyabaye i Bujumbura u Rwanda rwakigizemo uruhare. Kuva ubwo umubano wari utangiye kuzahukurwa wongeye kuzahara cyane. Ku rubuga rwa X uwitwa Dr Dash yanditse ubutumwa avuga ngo ngira abavandimwe i Burundi nkumbuye kubona, nkumbuye kujya kuri Tanganyika, nkumbuye kubwira inshuti n'abavandimwe nti muze duhurire ku mupaka tujyane i Kigali. Uyu Dr Dash yavuze ko yizeye cyane Minisitiri Nduhungirehe na Minisitiri James Kabarebe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yahise amusubiza ko akwiriye gukomeza kubizera bizacamo. Yanditse agira ati ukomeze utwizere bizacamo, Abanyarwanda n'Abarundi turi abavandimwe kandi ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi burahari. Biteganyijwe ko mu mpera z'uyu mwaka ko abayobozi muri guverinoma y'u Rwanda n'iy'u Burundi bazahurira ku meza y'ibiganiro bigamije kuzahura umubano w'ibihugu byombi. Byemerejwe i Zanzibar muri Tanzania muri Nyakanga 2024 ahabereye umwiherero w'abayobozi bo muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Icyo gihe Nduhungirehe Olivier yavuze ko mu Kwakira 2024 hazabaho ibiganiro ku mpande zombi bigamije gucoca ibibazo byose. Ati twemeranyije ko tuzahurira kuwa 31 Ukwakira 2024, tuzaba tunyura mu bibazo byose bihari uyu munsi bibangamiye ibihugu byombi. Nge na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi Albert Shingiro twagaragaje ko turajwe ishinga no gushakira umuti ibibazo bibangamiye abaturage b'u Rwanda n'u Burundi, cyane ko ari n'abavandimwe. Minisitiri Shingiro nawe yavuze ko ibiganiro bya diplomasi ari inzira ikomeye yafasha gushakira umuti amakimbirane, umwuka mubi no kutumvikana ku ngingo runaka biri hagati y'ibihugu byombi. Ngayo nguko ni ibirimo biratrendinga ku mbuga nkoranyambaga, aho inkuru yari yagarukagaho ivuga ko imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'igituranyi u Burundi yaba harimo harigwa uburyo iyi mipaka yakongera igafungurwa, abaturage b'u Rwanda bakongera bakisanga i Burundi ndetse n'abaturage b'i Burundi bakongera bakisanga
i Rwanda, hakongera hakaboneka urujya n'uruza ku bihugu byombi, nkava i Kigali nawe ukava i Bujumbura, tukabisikana, nkajya i Bujumbura nkatembera, n'uri Bujumbura akava i Bujumbura akaza i Kigali, akisanga i Kigali agatembera, ndetse akagera aho ashaka, akagura icyo ashaka, agatembera, akagera n'aho agera aho yifuza. Ngayo nguko nibyo birimo biratrendinga ku mbuga nkoranyambaga. Nkubwira ko abatari bakeya bashimishijwe n'iki gitekerezo cyangwa se n'iki gikorwa kirimo kiraganirwaho n'aba badiplomate b'ibihugu byombi byo gukemura ikibazo cy'imipaka, kuko abaturage b'u Burundi ndetse n'abaturage b'u Rwanda banyotewe no kongera gusurana cyangwa se gutemberana.